Mama ma wakwaba emfa wombra GCN page so mesro na wa subscribe to my channel now don sa emia bell ne so ubenya notification ene sa ne news e de betum bia ubenya bia tie anase ubenya bia hwe e wo GCN page ha midin e de adwoa searching sisi e Ghana youth ni bia sorry na sorry omo asori na omo kasa omo kenyina ne se eye Captain Smart okatachie efrifa e na fenso Avram Ben Moshe sisie no omo ayo omo adwen se fix the country movement na ekoso wo Ghana ha no me no enya fix the country bi e na omo ye na emom no omo ankaso omo ye fu e na omo epe o na omo anu aduane nti ensisie youth ni so omo ahunyansa se bi omo njimi e na omo adi omo achi bio because sisie bi enya mekọ no kam yakoye se omo dada youth no na de ntia youth no ebi e ka se no emu enchiremu ni ya beka ya enche bia e na fix the country for esowe ema omo hoso e wo Ghana hanom a omo motive na ne se eye NPP aban a eye his excellency Nana Dan Akufo-Addo eda no a oye Ghana na ye man panin no on fix the country ni because o my Ghana no e kwa akota aminem na fix the country for no esowe na Ghana fu bebre so e kire se aho na mo pa ede na mo pa kire fix the country na ye no aman panin for mo abese wo Ghana hanom kodi bebre na Nana do obada ben oba yin che empo ne sa fix the country na mafu bebre e ka se omo motive na ne so mpese omo de eye oman pani dada his excellency Nana John Dramani Mahama e na omo pa so omo san so de ne ba na Ghana fo ye ka se ehene ha oman pani dada Mahama say oman pani dada efi akondwe so ye be se 5 years ani eniama na eniama bebre nkoyie wo man Ghana ha no na eniama bebre nkoyie e wa bro mampani dada John Dramani Mahama eye president no enti say his excellency Nana Dan Akufo-Addo aba na so no nso nyema nkoyi a na chese NPP na NDC na say ye sack omu nyina ba kam yakoye say mo pese mo ko na mo de mampani dada abade a na mo motive behind eye fix the country no ense da ensisi so sa ense da ensisi so na aside fix the country no ye wo freedom fighters a Ghana fu bi omo etu kwan ekọ abrochiri so omo so omo kire so omo kodu abrochi wo ne nyama bebre ekoso nti Ghana fo penifo no e se so omo fix the country ni se na ebe ya omo bo omo echi a nyama be koyie ama omo na omo nso enu omo kuye papa omo bona na do nechi na sa fix the country e na freedom fighters no kam yakoye se enya freedom fighters bi e na fix the country bi na omo ye fun e na omo ano e na edikan sikenti e na edikan na no enche na David owo Germany ebetena TV so o make allegation bi efa GH amayo ono so ka freedom fighters no ana say face the country no some movement no ka ho obe make allegation bi say demonstrations no mo ye wo Ghana ha no no amafo send iska besin so no we diska no na beto social media na yes say nkrofo omo ye keka say face the country na freedom fighters so omo ya fun omo de nam na yampa because obi a wo fight against corruption na wan kasa wo ya corrupt na zizi ye koya na se ye ba wo disika abroad wa hye da wa disika no ehun sem betwegu na ade ade a na endra ye wo Ghana ha no e na ensem bi so asan so start o katachi afrifa e be ye live e be keka ensem bi se sa fix the country na say ensem abibem I said, we person no na man focus say, you see the achebu. See the Ghana Hanuman, you from A to Z, Obia ye corrupt. From teachers, from politicians, from pastors, citizens, Obi automadu, Obia ye corrupt. Na de mu ye. A man for much mu si what say mo fix the country no. Na de mu ye ni. Mu na mu ntumi ya ba kumpo. Mu ntumi yanka mu humbom. Na we ya ate no ho. Na yenti e video a eye okatache afrifa eye no endra ne bi na sa ensem ya ebeto odwei e na Ghana youth ni bi ama comment omo comment aba na ensem omo kan se se youth no omo ani abre pa no omo ntena ho na sa fix the country free omo enjimi omo na we eye nana ansa obofo e na o kire say you guys all not be serious. It's only the ignorance and lazy youth you will continue to fool. And away so Emmanuel Kofi and our say, you guys are thinking about your stomach, not the interest of the people. Confusion.
na aye basa okay na when so set kwadwo oben and our say see how you guys are misbehaving with this little opportunity. Black men will always be black. In when so and set a day out to draw or catch a year face the country movement in ACC and send SEC or Mumuno. When be a Juma a coup for the end of your bear yarn say or Tiho on Yachi Mahama Tifie na Mahama sign check near the tier school for car or to opposition. Mahama Tifie now I sign check near the man nurse for or to opposition. Or the president no so when we are pokwasi interchange one start people were do baby. And then you real focus interchange in 36 months. Mahama crown this kind of buy. Mahama on the idea soko for as a matter of fact, concrete no more tired the year, you know. Mahama the make say and the idea focus interchange. Moment man. Yo. Kaswa for where the Abama mo. Yes, interchange na ya mama no. Yes, I'm mamu school. Ya mamu Opekuma Islamic School. Yes, I'm mamu Tripoli clinics. And yes, I yeah Kaswa auxiliary roads. Internet price no call $122 million for Kaswa interchange. The traffic bar ne hu ni na ache. Me pa cho mo monse mo na ma ya de. Mo monse mo. Yo. Ya kan ya papa Mahama. Ni nyuma de. What you say? Papa ya me sama mo. Oh. Ebrebi. Na Ghana ya hu sire yan. En kwada nya talking tro. Musha magic yo ye. En kwada nya talking tro. En school 40 dan ya sebe esro singri ni na tu no. Musha magic bi ya papa ye ya o de solve sa problem. Ya papa Mahama. O da hosa no ye la mazana gandangando ni ani poof. Ye ti ni $14 million e ko e Brazil. Hey, David Copperfield. E comedy Ghana for ye da sumu na in any case boys na ko bobo Brazil no one dey say comedy no. Because Ghana dey yamfa house of folk nkola yi bi kura nsem local for ye be kwa ye de ba ku mienu bi no we konye ska kura de abre na busua. Every year akwa asamu ejan hwan no mo wo musika di no. Na ye se wo Ghana ni painful a wo da kolebu fam e wo hu hia na mbom John Boy who die John Boy a okobo san be wa me eh John Mensa a okobo ma ekipa che ye edi yaw a okobo ma ekipa che ye no yamfa sika na ye de bebo Ghana ho bra no emfa plane yan charter plane 3 million yamfa 14 million na ye dey entum ni yamfa nko Brazil. You see how smart he is. Mama Musama no Mahama no size. For them much one mujana ekufuado. Much achievement Mahama here. Today look at his achievement. Messi Mahama eh? Atamus who will be president no 2013. Yes I to Abama no. I'm not today and say he is the best president Ghana can ever have. Now answer na America say we know. Ghana for and young one say these days yente infrastructure Mahama you. The nation builder. Oh, see a kind, oh, see school dying, oh, see hospital, oh, see say in Krumais. Well, me what? Infrastructure king, infrastructure. Hey, I feel the infrastructure not here, you know. Say the end this for other platforms, so I yent infrastructure view. Now, me who I'm in here. And the end this for other platforms, so yanka say because do you know why? Because Papa be a friend about Umia. Boy, bia, why you be too say egg? So one of the end is for all more to that. And